ଆମେ କହିଥିଲୁ ଏଥର ଆପଣମାନେ ଉଠିବେ ଉଠିବେ ଆମେ ନା ଉଠିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇଥିଲୁ ନା ଆମେ ଜାଣୁଥିଲୁ ଆମେ ଯଦି ନାଇଁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ବି ଆମର ଭାଇମାନେ ପକେଇ ଦେଉଛୁ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲୁ ତୃତୀୟ ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଯେଦିନ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯଦି ସେଦିନ ଯିଏ ବି ଡିକ୍ଲାର ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଥିରେ ବନ୍ଦ କରୁ ସରକାର ସହିତ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ବୋଧେ ଯିଏ ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲା ସିଏ ଚୁର ହେଇଥିଲା ଆମେ କିଏ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଲେ କିଏ ସାହସ ନାହିଁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ବି ଏଭଳି ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇପାରିକି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଅର୍ଥଟା କାରଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇ ସାରିଲା ତେଣୁକରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକେ ଭରସା ନାହିଁ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲା ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାସଂଘ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ବି ଆସିଥିଲା ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ହେଇଗଲା ନିହାତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲଢ଼େଇ ରହିବ ଭାଇମାନେ କିଛି ଦିନ ନିହାତି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଗଲା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ ସରକାର ବି ଶୁଣି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ତରଫରୁ 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଆମକୁ ଟେନସନ ନା ଦେବାର କଥା ଆମର ସଂଘକେ ଆମେ ସଜାଡ଼ବାର କଥା 3 ମାସ चेक करना काम आरंभ होला कि कम से कम मुंजी भी आरंभ नहीं गछ आटेला नहीं যদি নাই হে फिर किसी व्यवस्था करवा কিন্তু আমি भी किसी लोग শিখাই ধরো আমি না চাই আমার মানে আন্দোলন করব ইয়ে করব সব বলি কিন্তু আগামী সময়ে আমি চিন্তা করছি আদিত্য ভাই বাহাদুর তারপর সমকর্মা বলি ଆମକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇବା ପଡବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଲୋକର ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ରହିଗଲା ଏମାନେ କାଳେ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲେ କି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ତ ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଭରସା ନାହିଁ ଯେ ଏମାନେ କେ ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଯିବେ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ କିମ୍ବା ପାର୍ଟି ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭରସା ଆମର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବୋଲିକି ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଅଛି ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଘ ନେଇକି ଚାଲିଛୁ ଆମର ପାଇଁ ଭୋଟ ହେଉଛି ଆମର ସଂଘ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାର୍ଟି ହେଇଥାଇପାରେ ଆମେ ଯେ ସଂଘରେ ଆଜି ଏତେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଅଛୁ ଆମର ଲାଗି ଆମର ସଂଘ আমার সংঘকে বঞ্চাবার লাগে যদি নিয়া কর্মী ব্যবহার করে জগবার লাগি প্রস্তুত অছু আর ঘন্টা কিছু নিষ্পত্তি আমি বহু জিনিস থাকে ভাই মানে প্রমাণ দেই না হয়ে বুঝাই দেখাই না হয়ে কিন্তু ঘটি গেছি সেটা সেদিন সরকার পাইলে কাଣା হইতিলা সেটা চিন্তা করে লোক হয়ে জানিপারব বহুত সমস্যার আমি পড়িছিলা আর মুই তো কহিবি ভাই চাহে মতো সভাপতি রক্ষণা দেখো ডিসিশন 1 নম্বর হয়েছে ডিসিশন মস্ত নিয়ে আইছি কারণ যদি কোশি পার্টির আইছিল অলগা ডিসিশন নেইছিল যদি কোশি পার্টির ছিল অলগা ডিসিশন নেইছিল কোশি পার্টির না আমার পার্টি আমার মহাসংঘ ড্রাইভর ভাইমানଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମର ଲାଗିବ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଆମର ଲାଗିବ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାକେ ସୁବିଧା କରଲି ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଲାଗି ପଡ଼ିছে